umutwe wa M23 urwanira mu mashyamba ya Kongo wongeye kubura imirwano uyobowe n'umwe mu basirikare b'abahanga mu mirwanire, gutegura urugamba ndetse no gutega agace umwanzi. Akaba yaratorejwe mu gisirikare cy'u Rwanda. General Sultan Emmy Makenga yavutse tariki 25 Ukuboza 1973, avukira i Masisi ariko yakuriye mu majyaruguru ya Bwito muri Rucuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. N'ayo mateka ya General Sultan Makenga uyoboye umutwe wa M23. Ubundi uyu mutwe wakomeye bigenze bite? Makenga yatorejwe he? Byose ni muri iki kiganiro tugiye kwibandaho. Muhawe ikaze. Makenga yinjiye mu ngabo za RPF mu myaka ya mbere 1990 ubwo urugamba rwo kubohora u Rwanda rwatangiraga. Yari umwe mu basirikare bafite ubunararibonye mu gutega agace umwanzi nk'uko bamwe mu barwanyanye nawe babitangaje. Mu ngabo z'u Rwanda yahakuye ipeti rya Serija. Yari n'umwe ndetse mu gutanga umusanzu wo hejuru mu rugamba rwo kubohora u Rwanda mu ngabo yiyunze na RPF ziturutse muri Kongo. Amashuri yize yakomeje kumubera imbogamizi mu mwuga we kubera ko nta ndimi yari azi kuvuga z'amahanga, kuko yaba Igifaransa ndetse n'Icyongereza byose yabivugaga biraho. Mu gihe cy'intambara ya kabiri ya Kongo hagati y'1998 n'2002 yari muri batayo ya Nguruma, imwe mu zarwaniye mu gace ka Kitona. Makenga yagize uruhare rukomeye cyane mu mikorere y'iyi batayo, kuko mu gace ka Katanga yarwanyemo mu b'imbere. Nubwo yari umusirikare mwiza ariko kandi ntabwo imyitwarire ye mu gisirikare yakunze kuba myiza nk'uko bamwe mu barwananye nawe babitangaje, kuko mu mwaka w'1997 yagiye atabwa muri yombi inshuro nyinshi zitandukanye. Mu mwaka w'2005 nibwo yabonye ipeti rya majoro ubwo yarwaniraga kwishyura ukizana kwa Kongo. Makenga yari mu gace ka Rucuru ubwo Rurankunda yatangiraga kwegeranya ingabo zo kujya mu mutwe ugamije kurengera abaturage CNDP. Icyo gihe Makenga yabyumvise vuba cyane, ubundi atangira gukorana na Nkunda maze atangira gutsindira icyizere cye cyo kurusha abandi. Mu mwaka w'2007 CNDP ya Nkunda ndetse n'imwe mu mitwe irwanira mu mashyamba ya Kongo yinjijwe mu gisirikare cya Kongo FARDC. Makenga yahise agirwa umuyobozi wa batayo ya Bravo. Icyo gihe raporo y'umuryango w'abibumbye yagaragazaga ko Makenga yayoboye igitero cy'ubwicanyi bwabereye mu gace ka Buramba, ariko Nkunda we agakomeza guhakana ibyo bari gushinja Makenga. Nubwo Makenga atagaragaye mu kibuga, ariko byavuze ko yohereje Liyetona Koloneli Nzamurinda Innocent uzwi ku izina rya Zimurinda muri ubu bwicanyi bwabaye kuva tariki ya 9 kugeza ku tariki ya 10 Werurwe 2017. Ubu bwicanyi bwahitanye inzirakarengane z'abantu bagera kuri 15. Ubwo igisirikare cya FARDC ndetse n'abakiyunzeho imikoranire yari yanze kugenda neza, CNDP yongeye kwisubiranya kwayo, maze Makenga wari ugeze ku peti rya koloneli ahabwa kuyobora umutwe mu gace ka Rucuru kari hafi n'umupaka wa Bunagana uhuza u Rwanda na Kongo. Mu mwaka w'2008 nyuma y'inama y'amahoro ya Goma ndetse na leta ya Kongo, Makenga yazamuwe mu ntera agirwa umuyobozi w'ibikorwa bya CNDP ndetse ibirindiro by'umutwe wayo byimurirwa mu gace ka Rucuru. Ubwo Rurankunda yatabwaga muri yombi na leta y'u Rwanda mu mwaka w'2009 binyuze mu masezerano y'ibanga yabaye hagati ya leta zombi, u Rwanda na Kongo, Makenga yatangiye kwiyegeranya ngo arwanire Sebuja Nkunda, ariko bibi by'ubusa. Ntabwo byateye kabiri Makenga yabaye umwe mu bayobozi bakuru 11 ba CNDP basinye ku masezerano y'imikoranire na guverinoma ya Kongo kuwa 16 Mutarama 2009. Nyuma y'uko CNDP yongeye kwiyunga na FARDC, Makenga yagizwe umuyobozi mukuru mu kurwanya FDLR mu gace ka Masisi na Walikale, mbere yo kujyanwa muri Kivu y'Amajyepfo aho yagizwe umuyobozi w'ibikorwa bya gisirikare muri aka gace. Ibintu byatangiye kuba bibi ubwo General Bosco Ntaganda yemezwaga nk'umuyobozi w'uyu mutwe, maze gukozwa kongera gukorana n'ingabo za leta ya Kongo FARDC niyongera kubyumva. Nibwo amakimbirane yaje noneho ubwabo n'ingabo zitangira gucikamo ibice ubwazo. Ntaganda wanashinjwe ibyaha by'intambara n'urukiko rwa ICC yanashiriweho impapuro zo kumuta muri yombi guhera mu 2006. Nawe n'umwe mu basirikare batojwe kandi banatorejwe mu gisirikare cy'u Rwanda imyaka itari mike, gusa igihe kinini yakimaze arwanira muri Kongo mu karere ka Ituri. Hagati mu mwaka w'2011 Ntaganda yaje gusura Makenga muri Bukavu ngo barebe uko bateza imbere ibikorwa byabo bya CNDP, nubwo basaga bombi nk'abagikorana na FARDC. Muri 2012 Gicurasi, Makenga ibyo yarimo byose yarabihagaritse yinjira mu mutwe wa M23 ahita anazamurwa ashyirwa ku peti rya generale.
Ntabwo byaje gutinda ahita atangazwa nk'umuyobozi mukuru w'uyu mutwe wa M23. Umwe muri ba Somambike ba Ntaganda utaracaga uwakana Makenga witwaga Baudouin Ngaruye nawe yahise azamurwa mu ntera agirwa generali, maze agirwa uwungirije Sultani Makenga mu kuyobora M23. Ibikorwa bya M23 byatangiye kuyogoza Kongo mu mwaka wa 2012 aho byatangiye kwigarurira Goma bikayifata yose. Mu 2013 Gicurasi M23 yakubiswe inshuro na FARDC, ndetse amakuru avuga ko Generali Makenga icyo gihe yakomeretse by'indengakamere. Mu gushingwa n'ubundi mu 2013 nibwo M23 yaje kumanika amaboko n'ingabo zayo zose, maze baza guhabwa ubuhungiro muri Uganda aho bamaze igihe kinini mu buhungiro. Mu 2017 Makenga wari waranigeze kuvuga ko yapfuye yaje kongera gusasa imigeri, ariko nabyo bibi by'ubusa. Mu 2008 nta yindi nkuru yari kuvugwa cyane muri Afurika y'Iburasirazuba uretse kongera kwisuganya kwa M23 nk'uko Makenga yabitangazaga icyo gihe ko M23 yari ifite ingabo zigera mu 6,000 zari zarisuganyirije mu bice by'ibirunga. Anatangaza ko igihugu cya Kongo gikeneye impinduka ku kabi n'akeza, kurandurwamo ruswa, gucyura impunzi no kurinda umutekano w'abaturage bose kandi nta gutonesha. Ibibazo bya M23 na Makenga uyihagarariye bagaragaza, bakaba bavuga ko batazigera na rimwe bahagarara bitarava mu nzira kuko bimaze kuba uruhuri. Ubu M23 ikaba yaramaze gufata ibice byinshi birimo na Goma, Bunagana n'ibindi, kandi ikabivuga ko itazigera na rimwe isubira inyuma. Igikomeye muri ibyo, igihe leta ya Kongo itaremera ibyisaba, ikaba izafata Kongo yose.